Yo mane out kelang no tum yo la so video upload ikelo jo la ke nili si ka upload kali la so video bang ke la bang nili si ka upload kali de dono to la bang ke mane out hackers bang si ka upload lo la so video bang non headlang ko la ka upload hodi yo matang ka upload ne yo dono to lagi nili kali labang ke hackers atum si upload lo de dono tum laho masih nili channel long lason mo awat lang no pineson a video uploaded na pupan si FIR ta pidam lo and dok muka police station lo and allo ta pali lab lo lasi alang litum un ane bori pon pusi na pachini pon lo lasi dono tum Genu vlogs nang litum lang boma channel ke mane hack edlo lapen nili channel same hack det lo lapen ta do ko vesita me nili ta unane bori po la so channel ke wanji phan lapen nili YouTube team tumpen same nili kaching ki bori pon lo de la so channel kache wani phan ase ning koilo pini bangke pini live ke bangke ning duk alam lo lapen ka do ko ve dakwane langsun ke lang dam ko ane pache thangji puka benglong atau kan no lah ke paklang ko ano ne cepat duk pon dolo lapen ang litong cerap cetodum dolo la so channel lo silver bele batan long lo ta income da dolo sitami ni la hai phani aphi lang lo je ni li ha ke cheng 2017 men pini 2023 arnian wane all carbing long ni li ladak kapreka din ka humri da madin sitame nang to aphan lambda ning jing tum ke dalo ate ning duk tingal ala ate channel da hack that lo yo matong upload lo ne yo la si retarli bom lo nili channel hack that lo Genu vlogs YouTube